Mucemanio wa aria maranyotera tigiti wa kiama kia Wiper kuhuranira iturwa ngurani githurano-ini kinene kia mweri wa kanana, na ni guku ndereti nyiteire thinga ya mutongoria wa kiama giki Kalonzo Musyoka gutuika munini wa Raila Odinga kihitahitanoini kia upresident githurano-ini kinene kiroka. Kalonzo akiuga ati riu maundu nimeigite na akenya mafatie guthoma maandiko thingo-ini riu. I said I'm going to support my brother Raila Odinga. Na wale wananijua mimi sirudi nyuma. Nitamuitishia Raila kura like I've never even done before. And this other matter about who is running mate, who is, should not worry you. There are some things that are obvious. Na tugishoka gema ya tene nituye ati Vice President Kalonzo Musyoka automatically becomes a member of Gema, na Gema is part of Mount Kenya region. Miario ino ya Kalonzo yukite muthenya umwe tu thutha wake kuheana kamwene ni ga gukorwo hari na uhotekeku munene wa gukorwo ni akamurwo ni Raila, na augite riu we na mbutu yake ni meharirie gwetha kura ciake hamwe na cia Raila. Ile vitu vilivyo, they speak for themselves. So why worry about facts that speak for themselves? Mujiandae twende vita, tunyakue ushindi. Ndugu Raila awe rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Kalonzo Musyoka ni muthoni witu na hatire difference na ikamba na gikuyu, tondu ona history has it andu aya maumire gwitu neguo maciaritwo ni mutimia wa gwitu. Na watongoria ngurani aria mauma mucemanio uyu ni magathiriirie Kalonzo makiuga ni akoretwo akirutira ni undu wa bururi, na uguo we ni ofatie ni kuheo kanya ga gutuika munini wa Raila. Ni mpenda amani, amechukulia Kenya kubwa kushinda yeye, amekubali kuwa running mate wa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Because there's no point of Dr. Stephen Kalonzo Musyoka being a deputy president with no members. Mundu ufatie gutuika deputy president hari mwena wa Mount Kenya ni mundu uria wanarwa kana akarugama na Mount Kenya, na mundu uria wanarwirira Mount Kenya ni tuwi ni Kalonzo Musyoka. To 2007 ni arugamire na Mwai wa Kibaki riria kwari bara na magithondeka thirikari imwe na akimuteithia kugia na numbers bunge. Miario ino ya Kalonzo ni tanyetwo kuguciriria woni ngurani ngwataniro-ini ya Azimio na gitaro-ini kia Mount Kenya kiria gikoretwo gigitindika gukorwo na umwe wa kuma guku ari munini wa Raila. Tutifatie kuhe mundu deputy president ati tondu umite gicigo fulani. Deputy president no title. What matters for the mountain region ni share ya thirikari iria guka Mount Kenya, share ya girehe resources iria ingiteithia mwananchi wa Mount Kenya. Very sure ati ona Kalonzo Musyoka oyo ari deputy president ithuĩ tũgũkorwo tũrĩ thĩinĩ wa thirikari. Ithuĩ twĩna Kalonzo andũ a Central Province ari munini wa ari ta deputy president tutigwĩte ni kuhituka tuhĩtukĩte na ni ekuturora na aturore macirahi maitũ. Andu ina Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani wa Gujiri.